znaš da Srbi dolaze danas? Kakvi Srbi? Palimo kuće jedni drugima. Niđe kraja. Šta se dogodilo? Neko je pucao gore na naše Srbe. Danas smo dobili prijavu. Nestao je jedan stariji čovjek. Kako nestao? Nije čovjek igla. Nestao, brate mili. Meni su u policiji dolje rekli da vi vodite taj slučaj. Kako u kućani ništa ne znaju? I ono što znaju, kriju. Vi tražite djeda, jel' tako? E pa jeste li obašli sa sela u okolici? Niste. Kakva ste vi to policija kad ne možete naći gazdina biciklu? Kamo li onog čovjeka što je nestao? Mene ne more niko ubijediti da Srbi nisu u to upetljali. Gdje su ga našli? Kod mosta. Ja sam ga tam tražio. Sve je počelo od tog mosta.